ama sai ka channel loin thin tu ten so vai chung alom thu ka sia tun tum chu Facebook lama la re mai nung wai lo na te post tu an enanga comment moi lo tak te lo tu thin te Facebook on post ta te lo ven ho to na ni miron DM thina DM po hate comment po atama kechu ka zep lo ka tua thin ma se tu na chuan ka tua lawanga karon pholang ve shimang ka hate comment ho ti o tua lawanga karon pholang ve shimang ka hate comment ho ti o ka screenshot faka chuanin karon post na tingi karon post don tina da te karon post khelang atu lo ti point no mai thema se hey video kan siam ve ate me min en pe ama pa ka sei to thin milo en pe lo wa min ngei po ni se comment hu che khel lo se kan trong kam wang khan midang ril ru anang ti kha kan ring phalo thina hey ka trong chon a ril ru nang a chi lo chu ka trong chon a ril kha a thalo ka ti ke chu entinan in trong kam wang khan entinan in trong kam wang khan kan lo hlim do ni chon hlim na pang chon thon ru a hlu tu hlim hi poi ma se hey in serang ka ring tan nei me te se te kha te ma I video yam sem lo ma se mi fel ho an tam mi fel an tam nang mani hate comment wang me han ka down do lo mi fel an tam ka tan chon an fel hom bek nang ni point fel wang ani ka ringa miron comment an miron hate chu wang chon nia tu na hian hei screen a hen kron ta hi lo en zelula chuan karon pholang kher na chan chu lo siam ram teu tuna miron comment atrang hianin atam zo khichu ka video head comment nei reng thinin ni in siam ram teu I mu pai zong kani lo pon min en lo mai la I mu pai zong ka lo ni le min like la comment ni du le comment la ma se I comment khanin midang khan ru na them ti kha ngei to phot ro chumi chu ka cha du che machine kan nia ru na thei kan ni vek chuwang chuan nia ke phei chu ka ru an ma ka sel to phang chu hey I soft ve na lai chu ka ru an ma chu ni mai chuwang chuan lo in siam rem mula chuan ming chiat du wanga ron post po kan ni lawa ka video ate han in du ni ron comment wang khan ke pon ka tuar thailo wang khan in hei mi pui hmuak ron da ni chuwang chuan in huat na